Fa mole tulanga lea wa tapi sai lunga lo pinga tafai langi se tasi foi oli isa abia mataita ayo datu falmai tulanga ya ulungia doktor ulungia me fa na fa manino mai la ofionga tulanga lea onole le tele fa mtalanga yo wangi ngau sa fa pe ona fa malolo mai mai lan tufi after fa sili ya ele tulanga ya pe ona fa manino ele ise singa faya urungia step down ole a fa winga le upu step down ila ya fa winga ku salo faya ia resign ele ise le fa pe step down se urungia ola la ke enga due ya urungia ola fa wa nga ki ke fa fo ma en tulanga ia ole vaenga foi pe ona tapisa ilunga le observer ma o penga tafailangi ole process masani la vale pisa si ya la to foi fa solo acting ole acting fa solo ole onga ile o yese deputy director general ile terminate ole ala ya wa ACEOs mai si vaenga ile acting position e ta ilua va yaso ma fa nga solo ia le tulanga le ole foi la o man fa ta tia mai ma endorse mai le pisa si le si fa solo nga mo le si ono va yaso se tau ya o kitok fa ungo o September October ya se tau le amatanga o kitopa ya le si fa tulanga la o ma fa tulanga mai ya o le process la na ai le fa pe o sa no atu se si ya o ngia o tau na step down pe sa o la fa wa na tu te fa for mai on tu te fa konsale ia malo fa wo for terminate langa acting e fa o manele so ia o nga fa matalo ia la ia o lesi sui le twai le acting le o le deputy director clinical service o le family nonga nga tulanga le ai le fa pe o fa ia o ngia resign mai pe step down my long position le o la vai e fa nga ia le sunga le for mai ya pari Au fionga fa man mole ele ke se tasi le fa pe la intensive care. Fa ona to fa man na tisi fa man. Ya ole case le intensive care ole wa ka ko na pasi ole baya solente ola lawa manuel case le mala o transfer la le normal ward ile baya solne au le case le nga ngai le vai aso ne ka ko intensive care o le tamachitis futoru tausanga le matua ya kuma ki kisfut ko ka sanga le matua le nga maliu nei la so aso lua ya au fa mamonga ile olo au mai ele fa pe o le tanking a mali wole tamatiti le o le alo le mai fatu severe rheumatic heart disease with severe atrial regurgitation and mitral regurgitation fa si fa le tonu te le fatu le nga admit wai ya langa testa kula ya wa fia for le tanking but the cause of death is more related to langa faku than being a tanking ite ila wa fo ni fa pe se si lo fa ta wai ile tulanga le fa pe ala bali uma fo le tanki ele ai ole la vai e fa solo le classifying o la to marilu pe si lunga ole ICD 10 lo ICD 11 le keminge ile international classification of diseases ia le fakulanga le ole certifying or causes of death ile pahenga le au nei la solua le na maliwela ia si tamachichi le su toto sanga mutua ile pahenga le ole se ofisili fa mal mole ile su yo le mtanga lo ngotina matamai tai yo le o manino le tulanga le ai ile clean up le na file last Saturday but ole na to felo inga mo na eta wa ile to sanga le ave fono fa vaya wa se tu professor soani
i le matanga luenga. Pe whamata wa tali mai, pe whamata i eini whono whaavai wa tali mai, ia ai fia fo ini se leni o mawhaiona, whamata umai o se soani i tanga luenga. Ia mala ufisiri muli e le whatau le tenki e fia whaasili atu lau fio ngata mai tai panemia. E ai tofinga fo ia o whai, i le taimi nei le wato e appointai lisio CEO. From my understanding, as a caretaker government, ele mafai ona toi appointina ia nisi fasa mai bese famon mol. Pe fai ona famani no mai po le ale vai ngol tula fono le a le a foi le sa onga. E mafai ona fai to finga famon mol la bala ufio fa sai. Amai rumato psidia nga ile tule. Ya na fasoro mai la ele o mai sel fape. E o tali atu psidia nga imaya. Ya matali atu ia le tule o mate vai o tau sisi da mai te re ngaru ngor fisi ta ino mai ai la ni spesidi nga i mai so fu malo do ina ma o tulanga le peona baba ia tu yai ole nga ipelo nga le fai numero o fana wa afia le tanki fiba o ia se a foi tulanga foi le ntanga luenga so esuenga e fatino pele o anga e posesi nga variant ole covid le sa fatasi pe afika ya uma le sa fatasi male tanki fiba o le sifa siri pa mole pele ima wala va se tui pui o tanki fiba a waile o se mai fatu a tupu nei mole na to mai le fa mai le pele ima wala va se tui pui ya fatasi ai mal simul mole la fionga le ofisile o tanga benga onga o le fata o to mai le ni suenga mole vasenga tau sanga pa ono masfulu pa sile atulanga lewa mo pa na o mai o na tongi pili o suenga tau sanga sfulu ma pa la prata lo faftai ki lorela o amatai e tulanga o le vaccine ia peona failo atu fo ile temi o sola ele o titilo le tanga alwenga au mai se vaccine o le tanki le temine la e vaccines la available le lalangi ele temine ai o le vaenga mua e alaina le mfainta to au mai me mua e faistanta e valus fulwa na le selauta la Amerika mo tangata to tasi o le vaenga mua o le vaenga longa lua o le tui e le teminei e tai tolu masina mafai e tui e teminei o le whawhita uli o le si tui e whai mua test e kia mua e whai lau test a whape IgM ma le IgG negative ia a whai la i o lau kui a sau e ke IgM ma IgG positive ia e le whai a lau kui so e kele o le logistical work e mga ambia whaakingo i le tūlanga le whatinongo tui. Ia mai le o whautua inga te fo i le whaanga o tui pui i le teminei. Patolo mai kai tū pe le mtanga luenga ia le development o le si tui longa tolu la wa makanga introduce mai i le laulangi i le teminei. But it's too early to really titilo tūlanga whonga le whaonga i taimi o outbreaks o lai eia kūlanga kau safety and efficacy o tui e tauna i loilo mua ma whamautu mua ai le i au mai ai tono o le tunu i alvaenga ngā tupui o le tūlanga fo in sirinia i le tūlanga o le whalwalu pe lunga o whainu mera i le teminei mai le mai aso lente amal mai aso i on tua wa owa ma le fase lau le fai numero pa uai fai numero i lato wa afia so le wa matana pe sauna i lalo ia le fai numero o le tula fo le i la matanga ne vai aso se tau me anafi o le ua ma lalo a numero ka pe di le vai aso lente
o le tatalo le e matanga luenga e whaawawa I pēo nā lunga I lalo I whainumera ia e awane toi o soanga I lunga. I le tūlanga lea, so we're starting to see a decline, but it's too early to say o le wanga ia I lalo ia whainumera. Wa le whaalua newa yaso o maitauina le trend leo whainumera I le vaenga lea. Ai ne ingalo ia tātou o le taamilo ai tutono Samoa le fulu. We have influence wangalo ia I think we have influence pi le kamilo kongo le o le tunu o te mine ia muka ko masangi fo tūlanga fulu ia pinka ko mamaka fo I le pesi o fulu I New Zealand ma Australia e fai asingo onga fo I o wa fianga o le pesi o fulu ia in terms of le severity fo le markinga ngai o ngaka e afiai mai se foi ala le me le fulu le pesi ke mingi o ke le lava le complain ki ngā whai kau le mwhainga kau kala fo le o le ki ngā whai ma le pe o kingo ia ma le kale la so o e renga kalang kako ia I le pesi o le tanki ia ale alua koe ma le fulu masangi ia wa aki le inga ia ulanga fo le o le severe of symptoms e me se lava I kamiki I le vaenga lea ia peo se kalia kunga le I kai po le meo na ole o suenga ia just the local exams mo tatou lava ia lau fionga whamolmole le Director General of Health e nau sina follow up lava po le ase tūlanga wa ia le case fo ile o le meningococcal e sa afia ia si alo le tautau sanga whamolmole whaftai mo le siri o le fsiri mua I winga I suenga le tausanga sfulu leo taofi o lato uma ia o umana tongi pili o suenga e koe refund uma e uma latu le whaasisilanga alo ia al tato mtanga luenga mo le neifa moi mo tau sirifia na taofi ai le amatanga le masina nei au kuso tele ona matu tawhia matua le tonginga le pili le tausanga sfulu ai se whaatali le whai unga mai le kapeneta so le la le loa o whaatau nu ia le la nu o matou whai alola le tonu o lato umai o mai ana tongi lato suenga tausanga sfulu ia o la ia se taimi le vai aso fou po le vai aso tua na watu lola ia le whaasisilanga alua ia mo matua malava ia po ni aonga anga e whaisi aonga e whailato block payment ia e to every whanai ia pidi o whanau tausanga sfuru I le visiri lea I le 4, 6 ma le 10 I le mafuanga na taofi ai e lua la vaenga na avele tāsanga mua ona o le tūlanga wha le paketi le 2.5% ia ele I mawhai ele mtanga luenga na whaatino masuenga peo na masani ai lona lua o le tūlanga lea o le na tilo iai o le os whafosei I le whaabai ma le afianga o alam whanau le wa lima vai aso wa le ini ia onga le la le na tāsanga I lola ia mo le vaenga lea o mantua fo ile te suenga le 4 ma le 6 o le suenga le o spell o ngā whea o ai le whaitau tusi ma le tusi o tātou whanau I le ngana o mai lua ia whapea fo ia le tūlanga o iei le malamalama I le numera so specific ia whisiri nei ai mo le tātou tausanga sfulu ia o le whamoe fo ia le suenga la lea po ngā whea o ai le malamalama o alum whanau I le taluna mai le suenga le National Tausanga Walu a le wa amata nei lai tonu le korisi
so o pe o le na le wa fa ia to el fa unga e sirin ta ofi a o fa la vela o mana mato lo mi si va ngo pepsu enga ri ai ta fia o le la wa e se manatu le mtanga ben o la akufa o mane pe pala le ia onga e pula la onga pe la ko fi nga e fa onga le pe pala as their exam em fa ina fa ilo atu il tu langa le ya so o ele fa pela o le fa onga ina ato le pe pala nei o le fa yanto e avitu ia onga e so so ni fo ia onga la to ia la to ta pen penang ia pe o se talia tu le if city o fa lo oi ia le so ole kakukula vai le meliko koko le Chinese case le ta o le vai aso le te a ia o te ai tua ia si alo le o manuia ma o ile ko yesi si case o le potia mai i le vai tu le ala ia ua uma ia fesili mo le itu lea ia faasolo mai tatou faamolumolu ia malo faafetai tau sau faaupopo isi tulaga auao i le vaaiga foi le tanki ia o le foi e mate soo ma le officer Silio pulenga o le tatou MNRE ma me voi o afianga o le swing o le tau o le si o taltonu o le si vaenga telele o tupu ma umi ai le mele nei o le umi o timunga le fea ngai ma tatou e pe o tabilinga umalai fai ai o le tali foi le matanga wenga i o soifu maloloina ai ole mataitu ina o isi foi la fianga ia o fa popo mai ono le tulanga o le swing o le tau e fo ia ile vai nga o ale fainga malo a mesele anga ia anga iluma a fa pe fa wa ia le tu nga swing le ile tau e tau foi lan tato titilo e ia fianga fa soi fu malo lo ina pe ona tulai mai taimi nei pe o se si fa poponga na istulanga o tele e foi le o leua mai tawina mai tauna vai mamau fo ia fuanga a fainga malo o le fesili le ile tofia o officer sili ia o le fina ngaro pe le na mai le press release le fast yo le tari mo se imalo tau si foi lato ia na foi la ia le o lato me ai ele o ia se a faina ile fai o filfilinga mai o le me mari ai e pe o le turi au pule CEO o le vai faf ar tele o isi mau CEO ia na fai nei e mato a filfilinga o le me la vai o le la vai tau mo fai e tu watu la vai le pisasi e fatino la tu ngadwenga o le fai o fa ngasolonga fa salonga fai ngola to interviews foile pe mai a kon kalate e ma mai fautu anga il kabineta o le fai ngala na o le fai nei o le me foi mo le si le fia ona le tulturi au pu il CEO le vai fa fo au CEO la na o te rope o mafuono fa pe o le CEO le na matan fa salo mai le avanole ya apelila ai le tupu le mele o tupu nei ma tu le mai ai le malo tausi ai se vai nga wa ia o le me tau pulenga this is an administrative issue atonu ia tofinga e ona fai te ia constitutional officers ia ai mo le lautele ai o matanga wenga o le ai alu lunga foi le fanga solonga ngadwenga mai e tawa foi le tula mai o i latou e taita ia tatou fala putonga ia o le te manatua i le painga le taluai le na fai ele malo tausi le filifilinga o le ombudsperson ia o le tofi lana o le tofi le parmene so atato mafaula foi le tulanga o le malo tausi atonu e fafisilingia but ile mea ia e le o le mea foi le o te puipui ai
ina te iwa pe wa tuli au pu ia se tangata a o le vainga ia o le whanga soronga o le ngāduenga ia ili tūlanga masani a mai ar kon kalate a le u whasara lau li tolu masina mai lunga ia o atu le taimia u mai kon kalate o le ua toi tūlai mai ia se tasi e whiriwhiria ia pe o le tari atu le nā i le tātou mata upu lea se i whaso solo tuala i o i le tātou si o le pūrenga. O le mata watu o le awa o mai whaatasi le whiriwhiri ngā leo whisa sigi fōu. Ia ma le whaai unga fō ia le komiti whaatonu o le pūrenga o tangata tāwhau o tadi ai. Ia le wha māwaenga le sa tau o veina le tuwhinga. Pe mwhauna e saunua wha malamalama le vaenga le. Ia, e pe whauna o tali atu i le vaenga le ilalo le wha malu o le pisasi. O a tātou whala potonga tu maoti. E ia la tau komiti whatonu. O le komiti whatonu la, e tau wala mai ei whatuanga i tofinga ia pe ona e whawhisiringia. O le whamawaenga re sa ei mua mua. Ia, ma le whaatino loa o le whangasoronga o le toi whiriwhiria o sesi sui o e tūlai mai le taita. O le tūlanga lana, o le whautuanga wa mai le komiti whatonu. Tau wala mai le minsta o Foilea o le fionga ia le atinu. Foilea kako enterprises, SOEs, marabaenga luna. Ia o ala o mea, e afua mai ai le komiti whatonu o le whalapo pitonga. No fionga la, o wai e longo la o fionga o minsta komiti whatonu ia la tū whai umafu. O le ase mafuanga, te mafuanga al komiti whatonu, i le lato ilo i longa o le performance a le CEO sa iai, o mafua e le whaavaen whainunga, e talia lo le whaamawaenga le wa watu ai whiriwhiri a le sitanga te tau a veina le tofinga. A tonu na ue talia o e lau whisi, o le performance. Pero i lau whisi kua tonu vaenga le performance, o le whaamali ina. Maila, a pa e whisi o e komiti whatonu. Na le pauale mea o le o mai a mātou. Ma mātou titilo po tonu le whangasoronga o le latou whamoemoe. Au details si o mena, whamoemoe au tangawai. Se e saunua o le SDA, pēr whapea United Fia Suesueina po a mafua. I lo tūlanga whaami stāu vai whawha mālo, tasi le tātou whanore māsina fōu tātai o mālo Pasifika. Leo a whorasia i whasara launga fōi mali poti sau whina ngalo le tūlanga leo le mwhaiona wala ulia i a tātou paanga fōi i Dialogue Partners, le masani o na whairoa i tātai o mālo Pasifika. Pio le whoringa mai sau whina ngalo la tamai, o li potia fōi e warisi whasara launga. O le ua aulo finangalo o le mela e finangalo i aile pare mia o Solomona. Le tarimalo. E siri whatakia whapea o tātou Dialogue Partners discussion. Sei whai seisi whono rea numana. Ia, o le e peifo ia o tūlanga umo me whapea o Solomona lea e tarimalo. Ia peila lea e afua mai i a Solomona. Ia se whautuanga. E lo vai atu la ia o le autu o le whautuanga a Solomona. Ona i aili poti e talia pe mātou o taitai. I mata upu tau loto i whale ai o le whono a taitai. O le sila vaenga o lae o lo iai. O le toe ilo o tātou paanga. O ai e tauna iai, o ai e le iai, i a po ai, foile la sanga SS, foile i le membership. O le la ele i whai e se ilo i longa taitai. Ma o le la e pei e tala whenga i le whautuanga le wa mai e le ngata la i le ilo i longa o paanga. Au i se ame tau loto i whale foi lea o le Pasifika. Ma e le nātia foi. Wa whai asi na foi lea mamafa o whinaunga a tātou paanga te tele. E o lātou foi mana onga foi lea. Mai o pe o le a foi lea tūlei mai anga e le tātou tūlangi.
ma sa ili au ai foi lea ma fatupu ai foi se se inga pea i tonu la bo le tulang o i tulana o te manatu se le taua o le mele wa mai se maua ia se tai e na o le Pasifika ia se fai la total ia ma manino ai foi la ona afa pea e taua ia se va inga fai tulang ia lava la tapenanga le fai o isi me faloto i fale ia talia nei e fai ia fai unga taitai se maua se avanoa foi le e tala no ai taitai wa o le mele wa mai tawini e to tele atu pa anga lo malo foi le o le matua i fufusi o fono ma ua fai ma fala belave ma o le sila melna le na fa pese tawilo ilo pola le fainga e fai ai ia fono tanga ia taitai ma matato pa anga i taimi fai fono ale fono o le fai pa anga o isi ma lo ma Taiwan au tatou pe o tatou le tatou te dia le one China policy ma tatou fai pa anga ma China pe o ira alu nei la sua ma va tele le fono le masina fo ai le fono tu valu ki pati wa fai pa anga o ia Taiwan o fe e tu e sa mo tu nana o te le lo pola mela le fono ai fua awa o le mato fono le na fai i tonga le tausanga le la na langa i le fesili ai foi le ona o le tulanga le ba saina ma Taiwan pe o la e anga i mai se mata upu foi le fa pe o te taurola na tatia le avanoa le tu mo malo e fai pa anga ma Taiwan awa o le fainga le na fai mai lava foi le forum e fai lava le dialogue ale totele mapaanga ai o loa ai e tapena lava le avanoa e dialogue ai ia malo ia fai paanga ma Taiwan e wala la tau fai la tau fono ai tapena lava le malo le e tali ia se no foanga foi le e fai le la tau o le fai ngal na sasawa ia le tatou forum o le ala na fai le fai unga taitai e fa au pe le fai ngal na mai foi le o le memonia ia foi le ele avea ia tulanga o le fabai fafo o tatou paanga pe la o mai e una i mai e Pasifika ia tatou me fai ia male ia te tau fo ia isi sui o Pasifika e pule la tou po ila te fai paanga ia fasoro atu o famol mole ntanga duenga e pa fafsidi o le taimile nei o le faamua ma le faamamafa le matanga luenga o tina matamai tai a tina afianga manga so tai ia me se fo ile komite o lo afio nei o le avele o le faamua i le tuma malau tele o no le fautuanga pei fo ona tuina mai ia o le fofo pito sidi lava ona puipuia ma fo i ele fama i opona i wa afia tunu o le tuma malau tele ia asile sida le taimine ia e o mea le tai au nei o lo ngalu lue lava ia tatou suinu sui tamai tai ma sui le malo ia o komiti fo tinama tamai tai e mese le pule ngali ma fai pule ia male malo si o afio anga e fa mama ia afio anga taitasi ia ono o le fautuanga ua tuina ai foi ia o le fofo pito sili lava ia o le whamai o le tuma malau tele e tawala atu le pokalami o ainga manu ia ai o lea ua ta atia le fuafua ngā alu mamau le komiti nei mo le anga i luma ia ua iai le manatu e whaia ia awa onga po o training mo a tatu wafio anga taitasi ia ina ia maule to mai e awale so soani le i le whanaina ai le i o i le whanaina ua manatu fo i le komiti e le so no watu lava whangaloa e iai vaenga mua e tau no whaatino ai le i whanaina i a whioanga ona e ore wawai fo i lea e le aisia o ngā e whangai tū loulenga ngana ai le o ave e sea le a
o le wha mai lea ia pio tūrang fo i leo vaenga i e tau tu fuai namu ma vaenga wha pena e pio le ala nā lea e una ia malusi lava tu ma malau tele ia a wha pia ua iei lo sea fio anga ua fia whangaina ua iei fua whangana komiti e te tau ona o e asia pe mata ua wha amalia ina uma vaenga e ono whanaina ai ia ele i whangaina ono le vava ai mamale na ia e ta tau a ona tineia ia le a fuanga o wha mai e peo vaenga i e toa ia vai ia ona whanaina lo lea ia ai tu sai mal fa fasiri ia o le fuanga na le we terminei ia ona ele o le whanaina fo i lea i ono tineia a toa i lava pe whai titir wha mai a le wha maalosi ma le wha mua le we terminei o le tau whai lava lea ina ia wha mama ia ma tau sia le tu mama lau tele ia whioanga ia lea lava lo wha tino ina e tatou a whioanga e o mai lava le terminei na wha loa ia o le taimi lava nei le lava lo ngā lulua le tatou matanga luenga e peifo ia ona whai atu ia e muriai ono le lava ave le wha mua i le wha mama i le taimi nei ia wai o le wha mama ia te lelo na whesosoani i le tinei o le wha mai ia wanga na o ise mana o mianga le na o le whangaina ia o ina le wha ngā solo e lava ngā luenga komiti mana matanga luenga Pasi lo kai. Sorry. Ia, o le debate lea, nā mata mai whape whai vai aso lai le soruru. Ia, no whai atu lai ele e whamani atu te le awa noa. Ai atu mai le vai aso ni, e sauwhanga. Ia le ala no awa noa. O le talalale na mau atu ia tea. O le whape mai, o le ua sau no mai atu le pa i le awa noa ia le taimire. Ia o whai atu roa. Ia, ava pe le ala tutu le pa te le ala tu o le no mafofau e to tolu taitai pe to fafo e le se me la o la tu e fu e fa se mata no ngamala uli pa fa pe ona o le whole point o le ye umo taitai ia mai o te loa e mo i le tala a le taitai o le HRPP pe uma le aso na le sa fa la tu fa la ulo i o fefo i farfa ia o le tala nana ai le fa pe o le solo muri o le musu o le fia a o le mea a fa pe fai e te tau na ye ai ale ye ia fa malolo